Omunye umuntu uzozibuza ukuthi njengoba lesiphiwo wasinikezwa yikhehle lukhokho nalo lelikade liphiwa amandla liphiwa ubhombela umqalo wendlela ngoba ushembe into ayenzayo uyakwazi ukwembatha umuntu ngomoya wakhe asebenze ngayo kunjalo. Omunye umuntu uzoba nombuzo ukuthi kungabe uma kuukuthi isiphiwo wasiphiwa umuntu owayekade naye embathiswa amandla ushembe esebenza ngayo, kungaba amakhambi mhlambe kuyenzekana phatheke? Ngasemakhambini ke mne wethu eswathintayo noma eswaphathayo amakhamba amahle ngoba ushembe lo simlandelayo into angayifuni ilamakhamba amabi anezitaputapu zezinto ezithize ezijulile ezithi mayifakwa kuwena okanye uyithinta ngesandla sakho mase ingcolisa ithonga lakho. Uyazi ukuthi omunye umuntu usakhuluma kanjalo mne wethu uzothi mina mangifunde esihlabelelweni lapha kumthandazo wesabatha kuthiwa kuyisono kona lokho kuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholo yofana ukufa. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusenezinto amafasha abahlosile bathi usokhuluso khokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesintu wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga isinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesabu ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke. Lakhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe ngiyakhuleka emakhosini onke ohlanga ngiyakhuleka nasemakhosini asalala ofaka umshwesho sobhuzo ongungunyana oyinso senza ngakhona odingana ocetshwayo. Ngiyakhuleka nakwilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesabu ukuthi ushaka. Ngakhohlwa kanjani amakhosi asezulwini umletheni kanomadina nazonke izizwe zithi mlethe umlamla nkunzi ngabe yaziyeka zibulalana ingoqongoqo umhlaba uyaphenduka umthendo ohlaba usumdala eminye ihlaba isamila ugandaganda ongena steering inkinga ezibuke yazibona ezinye inkinga zibuka abanye bayibona. Lokhulekayo ke bafowethu unduna kandaba umshana wako ufuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumi igabeni mabanga likaThumbula tshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavapha uvaphi kaNokhonjo. Angihambi ke ngedwa namuhla ngihamba nensizwa la esencane kodwa ephiwe ngokwabantu abadala umgqilazo abathakathi. Mne wethu angikubingelele ngikwamukele kwichannel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Siyabingelela kakhulu mne wethu kubabukeli nabathandi nabalandeli bempunga yesintu TV. Sibingelele nakuwena fuze ngokukhulu nje okuyithoba egameni lenkosi yethu enkulu uNyazulezulu. Amen. Hawu madodo insizwa lena iYinazaretha. Impela mne wethu. Yakubula ngihlangana nawe lapha entabeni enkulu eKhenani. Hayi namhlanje angathi sizozokunye namhlanje. Kunjani impela mne wethu. Phela la kwimpunga yesintu TV siletha abantu abaneziphiwo zabantu abadala nababelaphi bendabuko, siletha abantu ababathandaza. Kodwa manje wena uthe uma uqala ubabulisa vele babulisa egameni lenkosi enkulu uNyazulezulu. Kunjalo baba. Kufanele manje kukhona umuntu othi ngizoke ngizwa ukuthi kazi lensizwe siphatheleni ngoba mangizwa negama la ukuthi umgqilazo abathakathi. Ubagqilaza ngomthandazo. Ubagqilaza ngomuthi, ubagqilaza ngeswasho. Kuyozwakala phambili. Kwenzakala kanjani lo? Uyazi mne wethu mhlambe ngaphambi kuba sihlabele phambili. Umgqilazo abathakathi ubani? Igama nesibongo, udabuka kuphi, usebenza umsebenzi muni. Inyanga uyathwalisa, umthandazi yini le ekulethe la kwimpunga yesintu. Ngoba phela umuntu umezela kwimpunga yesintu usuke ezoveza isiphiwo sakhe kubantu
okuwukuthi yena unalo usizo entweni ethile nasentweni ethile. Lokho ukwenza ngokumenywa impunga yesintu ngokuba nothando lokuthanda ababukeli bempunga yesintu. Ngoba uzokhumbula ukuthi enkathini esiphila kuyona abantu abasebenza abantu iqinisa lisekho. Ingakho nami ngempunga yesintu ngisefa ukuze ngikwazi ukuthola abantu engizobethemba nabantu abazobethemba bafana nami. Ubani umgqilazo wabathakathi? Mnewethu ngokukhulu nje kuyithoba umgqilazo wabathakathi ibizo lakhe aliqanje uma wakhe kanye nobaba umzalayo usanele umshana wakobhungane kepha ke ngokweqoyi uzalwe insizwa yakamthetho. Wathinta enye into mnewethu yabona uma uyibeka kanjalo ngiyasithanda leso sisoka. Yazi ayikho into emnandi njengoba inhlalisuthi. Isixolele babukeli. Ayikho into emnandi njengoba inhlalisuthi mnewethu. Kodwa ke ngizoma lapho qhubeka. Kumnandi kakhulu mnewethu. Umgqilazo wabathakathi ke leli gama ngalethwa insizwa yayinesiphiwo esikhulu lesiphiwo yayisilande kwindlamhlathi. Besikhuluma ngendlamhlathi ke abanye bamazi njengomqalo wendlela uBhombela ubaba mkhulu. Uyena lebe ngimusho ukuthi umlamlankunzi uyaziyeka zibulalane. Lensizwa ke eyangipha lo msebenzi okanye yangimukelisa lo msebenzi yukhokho kumina uHadebe. Yaseyintabeni zaleko Harrismith entabazwe. Kunjalo mkhulu. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi njengoba lesiphiwo wasinikezwa yikhehle lukhokho nalo lelikade liphiwa amandla liphiwa uBhombela umqalo wendlela ngoba ushembe into ayenzayo uyakwazi ukwembatha umuntu ngomoya wakhe asebenze ngayo. Omunye umuntu uzoba nombuzo ukuthi kungabe uma kuwukuthi isiphiwo wasiphiwa umuntu owayekade naye embathiswa amandla ushembe sebenza ngayo kungaba amakhambi mhlambe kuyenzekana phatheke? Ngasemakhambini ke mnewethu esiwathintayo noma esiwaphathayo amakhambi amahle ngoba ushembe lo simlandelayo into angayifuni ilamakhambi amabi anezitaputapu zezinto ezithize ezijulile ezithi mayifakwa kuwena okanye muyithinta ngesandla sakho mase ingcolisa ithonga lakho. Uyazi ukuthi omunye umuntu usakhuluma kanjalo mnewethu uzothi mina mangifunde esihlabelelweni lapha kumthandazo wesabatha kuthiwa kuyisono kona lokho kuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholo uyofana ukufa. Uzothi omunye angikaze ngibone mina ukuthi kuke kuchaza ukuthiwe onjani umuntu kodwa kuthiwa umuthi nje uyisono kona lokho kuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholo. Uzothi umgqilazo wabathakathi pho kwenzeka kanjani yena ukuthi athe Oyinazaretha eyinhlalisuthi. Yebo unesiphiwo sabantu abadala bese kube khona amakhambi athile. Ngiyakuzwa mawuthi amakhambi amahle ahlanzekile mhlambe kulowo muntu loyo obambe lelo vesi ungathini kuyena lo muntu? Ngingasho ukuthi mnewethu kusemnyama kuhlwile kakhulu kuyena. Ezinye izinto phela sike siyikhulume noma sizenze ngokuswela ulwazi. Kanti mekuthiwa ngempela ulwazi usuyalilandela ubuze nakubadala ukuthi kuze kuqoshwe nje la uNkulunkulu wayesho ukuthini. Uyayibona indaba ngoba kahle kahle mnewethu mesikhuluma iqiniso nje even ngisho impepho lesisebenzisa ikhambi kunjalo ngoba into emilayo. Besikhuluma ngento ke ngekhambi elihle sikhuluma ngento enjengayo into ekwazi ukutshaleka enhlabathini ihluma imile mesikwazi ukuthi siza umuntu hayi into ehamba yolanda endaweni ethize noma kubulawa into ethize embi mesiyaphendula ifakwe futhi iphinde ikhandwe ngezinto ezithize ukuthi ilekelele umuntu. Uyazi ngelilanga angafika noba kunhlanzi wafike wabalula ukuthi amadumbe esiwadlayo aphuma enhlabathini umbili esudla aphuma enhlabathini ikabishi aphuma enhlabathini uthi liphi icala mozothatha amakhambi aphuma enhlabathini adalwe uyena umkhulu omkhulu ukuthi kulekelela abantu. Uyabona masihlehla siya lapha umzazela abantu abaningi bazomaza umzazela ikakhulukazi abamaNazaretha. Umzazela masiye emlandweni mina ngike ngithi ke uyena umsunguli walibandla. Umzazela wayenyanga egcekeni kwakhe kwakukhona indengezi ezazakhekile nje. Uyabona lo ngiyakhumbula umfundisi uNtombela umlando ewulanda ngomzazela okuvela ngokusobala ukuthi uma umuntu uzokwelapha
ngendlela ephilisa abantu ehlambulukile alikho icala kunjalo mkhulu lapho mnewethu nami ngifuna ukuphendula umuntu osanalowo mbuzo ukuthi ikhona imithi imbukelo impunga yesintu ejulile yebo obona ukuthi lese kukhona ukuganga yebo kodwa le amakhambi nje ahluma phansi kunjalo mhlambe ke mnewethu njengoba ke usubalile ukuthi umuntu wakupha lesiphiwo ukhokho yebo kanti nawo ukhokho wayekade futhi ephiwe ubhombela amandla mkhulu kunjalo ubhombela simazi njenganomuntu okhulekayo njengoba wazi ukuthi ibandla lamaNazaretha ibandla elikhulekayo elingcwele elisebenzisa amanzi novaseline kungabe ke wena into enjalo mhlawumbe makufika umuntu kuke kufikeni ukuthi mhlawumbe lo muntu omlekelele ngamanzi ngokukhulu nje ukuhlonipha mnewethu kuyenzeka umuntu simlekelele ngamanzi uthola ukuthi umuntu mefika mhlawumbe esigodlweni noma efika komkhulu methi mesiqala siyidonsa indaba yakhe kucaca ukuthi lo muntu uvele kwasidalwa umuthi kwangafuneka uthinde empilweni yakhe ngoba kunje iwona ummoshela impilo yakhe uthola ukuthi umuntu ubhedelwe izinto nje wathinta izinto engafanele ngabe uyayithinta ngakho ke sithi siyakwazi ukuthi simlekelele umuntu ngamanzi siwakhulekele nje amanzi bikhona futhi nechibi futhi esinalo esilikhandile esafikelwe ingilosi ekuyiyona imbetho omkhulu yasikhandisa leli chibi elizokwazi ukuphilisa abantu ake ngithi mnewethu nako kufika manje inhlalisuthi mhlambe kufika inkosazana esigodlweni uyabona mayifika khonto engikuzwile uyibalula uthi umumdonsa nokuhlola niyakwenza kunjalo impela mkhulu okay nango kumuntu useyafika mhlambe emhlolela umumhlolela uyabona ukuthi yena ayikhambi into angayithandi kanti abantu bakhe abamembethe bona bayadinga ukulashwa ngekhamba ngenza umfanekiso yebo mkhulu lo muntu la esigodlweni uthema umhlolela wathola ukuthi lo muntu kufanele adle igobongo lo uyakwazi yini namhlanje ngokumbona ukuthi yena uYinazaretha uyabona lonto akafune enye into eduze kwakhe uyakwazi ukuthi umlekelele ngamanzi ekubeni kodwa abantu abadala befuna lento uya ngokuthi amathongo akhe afunani noma uya ngokuthi yena uthi mina ngiNazaretha umuthi akusebenzisa emntwini kanjalo ke mkhulu sike simnikeze iwasho umuntu mesibona ukuthi mhlambe umqondo okanye ulukhuni okanye umuntu nje ongafuni ukuzwa lutho indaba yokuthinta nje izinto ezithize enjengayo ukuthinta amagobongo kanje kunesiwasho ke sesimnike sona okuyisona esikwazi ukuhlambulula isidalwa sakhe ngalesikhathi esihlambulula isidalwa sakhe mase siphakameke nesikhulumele naye sizikhulumele naye ngqo mesibona ukuthi le nkulumo esizomtshela yona thina ngeke ayizwe futhi ngeke ayithathe njengesiqiniseko ukuthi iyinto vele ezokwazi ukumsiza ekugcineni sike simnikeze siwasho ke leso sigeze kahle izulu lakhe mase laphakama kena likhulumele naye mhlawumbe leso siwasho mnewethu yini igama laso hayi leso siwasho mnewethu sisibiza ngesikhanyiso isikhanyiso mnewethu lesi sikhanyisa nje yonke into sikhanyisa isona lesi isona impela lesi mnewethu isona kusho ukuthi mhlawumbe uma ungasichaza lesiwasho ungathi sisebenza emsebenzini muni isikhanyiso umuntu mhlawumbe ngoba wenza isibonelo ngokuthi umuntu lo okade enqaba ukwenza into ezithile kodwa uzomnikeza sona mhlawumbe lesiwasho uma ungasichaza ukuthi sisebenza emsebenzini muni ayi lesi siwasho mnewethu ngoba sisibiza ngesikhanyiso nje igama leli elehliswe yona ingilosi lesisebenza ngayo thina sisebenza ngengilosi yokukhuleka kakhulu ke mnewethu ethinta amanzi yebo mase kuthatha nje sikusemanzini ila ifika iphakame khona kakhulu ingilosi lesisebenza ngayo so isikhanyiso lesimnewethu silekelela kakhulu ekuthenini sigeze isidalwa sakho sigeze isithunywa uma umuntu onesithunywa sikakhulukazi noma umuntu onabantu abadala kodwa izinto zakhe ayicaci noma kade uphupha uvuke ekseni ungasakhumbula ukuthi kade uphuphana okanye kade uboniswana sike sikunikeza lesi siwasho sisibiza ngesikhanyiso uqhuma ngaso nje ugeze ngaso isona ke sike sikukhanyisela kuzo zonke izinto zakho ngiyabona mnewethu ukuthi kukhona uSaudi la kodwa mangithi ngiyabheka ngiyathola futhi kukhona nento ezigayiwe la ukuthi ngempela ngathi kuthakiwe impela la kunjalo omunye umuntu phela wazi ukuthi mnewethu isiwasho bakhulunywa ngeswasho ayibibikho impande ethile mhlambe nekhambe elithile mhlambe ngakuchaze lapho ukuthi kusuke kungani la uthola ukuthi sana masibuke isiwasho manje bese sibuka ngathi khona noma athize lapho ke mnewethu ngoba sike sakhuluma nje ekuqaleni ukuthi into
ehlume phansi emhlabathini yamila leyo nto isuke iyokuphila kunjalo yeah mina ngithi so manje ngokuthi manje vele lengilosi yamanzi khona kahle kahle lelitswayi mne wethu into yasolwandle yebo ngathi amatshe asolwandle noma isawuti sasolwandle leso kuyisona esisebenza ngaso kakhulu ulwandle thina ngoba thina into esisebenza ngayo kakhulu ulwandle empophomeni ke sike simthatha umuntu simuse khona mewukuthi futhi ithongo lakhe likhombile ukuthi akaye khona ngemuva kokusebenzisa leswasho sekuvele ezinye zezinto kunjalo mkhulu mne wethu asingawageqa amagula mne wethu ngoba semuke baba asingawageqi sethembe mne wethu ukuthi baningi abantu mne wethu mhlamba bazoba nesifiso sokuthi bafinyelele yebo ubalule into emnandi kakhulu ukuthi vele Oyinazaretha nami ngiyakwazi lokho yebo naye ngiyakwazi lokho impela nje kakhulu sike sihlangana impela uJehova mesimemile makumba amanye omhlaba wena mne wethu kube nesililo kakhulu kumina abantu basho bathi angeke batholele nomunye umuntu Oyinazaretha ngoba ubabunhlanzi yabona njengeyedwa baningi ababukeli bempunga yesintu TV kube sekungijabulisa kakhulu ukuthi nomuntu ofana nawe usondele eduze nenye insizwa futhi akamashimane naye iqhelile kakhulu ngcono ngoba nawe ukhona la eThekwini bazokwazi ukuthi bonke abantu bakwazi ukuthi basizakale ngoba kwesinye isikhathi ngempela yabona uma uwumuntu mne wethu yebo uke kwethusa ngempela ukuthi uhambe uye kumuntu kungcono uma uya kumuntu obona ukuthi lo cha ngakwazi ukumethemba basekhona labo bantu abathi mina ngathi ngaye emntwini Oyinazaretha ingawungihloniphileke lokho mabekuphakamisa ababukeli bempunga yesintu ngoba i-channel yabo akuyona impunga yesintu mhlambe mne wethu usesiphetha awakho okuphetha angathini ngiyafisa futhi ukuthi ubazisa ababukeli bempunga yesintu ukuthi uma uhlola ngaziphi izinsuku yebo usebenzela kuphi njalo kusenjalo ndimkhulu salapha kulo ndima lapha engitholakala khona itholakala entabeni zase South Coast kodwa ke ngokucela komkhulu ngokuthi abantu baswele indawo engikuyona ikude kakhulu so ke phakathi nensuku Monday to Friday ngisoke ngikhona lapha eThekwini ekhoneni la Smith no Field iDeno House building yeah so ngamasonto ngisuke ngisekhaya ngisebenzele ekhaya isabatha angilisebenzi ngisuke ngiyokhonza ngiyokhulekela abantu eyintweni zabe kade beyicela komkhulu ukuthi kuphumelele yonke into mhlambe nango omunye umuntu uyafisa mhlambe ukubona izinkundleni zokuxhumana mhlambe ngenzeka ukuthi khona izinto okuzibhale khona ku Facebook ngabe yatholakala khona ku Twitter ku Instagram ku TikTok njalo iziphi izinkundla zokuxhumana la utholakala khona einkundleni zokuxhumana mkhulu ngiyatholakala ku TikTok ufike nje uthi ethi mgqilazo abathakathi kusuke kanjalo livele ipage lami na ku Instagram ke mkhulu sengiyatholakala ku Facebook angitholakala ku Twitter angitholakala mhlambe ke mne wethu nangu umuntu usefisa ukuza lapha endaweni losebenzela kuyona uvela afike noma kufanele ukuthi akushayele eqala ukuthi ukhona kumi kanjani agcwele njalo umuntu uyazifikela noma kufanele ukuthi enze uhlelo nawe lokuthi afike azokubona umuntu ke mkhulu akayifikeli sike senze uhlelo angishayele sithintane angizwe ukuthi ngimi kanjani emva kwalokho ke mase ayabhuka ke sakho ukuthi usuku lakhe lizobonana nini ngoba kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uzoyifikela kanti kunabantu vele abakhona abangaphambi kwakhe yebo mkhulu nangu komunye mhlawumbe ufuna ukuthumela umqhafazo ngoWhatsApp uvumelekile yini kuyona le nombolo kakhulu mkhulu angakwenza nje akhululeke lokho yebo asibonge kakhulu umbukeli wempunga yesintu TV ngiyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo inombolo lezo lokuzibona zivele screen nakuzona zempunga yesintu kodwa ezamgqilazo abathakathi uma kukhona okuthile ofisa ukukubuza kuyena nofisa ukuthi akulekelele ngako ungakwazi ukuthi umthinte kuzona inombolo lezi ngiyacela ke futhi ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga